Shubor nagaslem jong unongsan hima. Presiden barangba ke HSPDP uba KP Pangyang ulapan bana sa saungot ki kertong banya aireng haga election MLA Arhajar Arpulai mentagas ni ka arteri urempang Arhajar Arpulai. As the Vice President. Thank you. Kini ki saungot ki bauba Pangyang ulapan bana ki kentop ya uba Martel M Mukim na Maukenrau constituency uba Sandondor rentatiang na Soyong constituency uba Wiraiwan Sotun na Mauring Keneng constituency baru uba Starving Jovi Langpen pada Kasit na Mausenram constituency. Ke parti dulu ke Barimtam ke Jongkam hari Syekri. Andrei ngimla banlen ba menta ngidon tangkat dengut ikan di sekarang. Kedau ba Jongka kalong ba nadu kesem kat kenai spa ni puar. Ter. Bangile ya ka assembly ya ka election haka Meghalaya Legislative Assembly. Nilap ba Om Somdon gaweru ka term ba ki MA jungi ki next kem ka party. Mare job mi. Lagi don bok pat kum ka party ba hapun apre kita kajing sat tanju ka bajur ba bi na ki nongi khmat ka burom e. Andre ngila ne menta san po san snem ka party jungi. Bat ka yeng bat yai ne bat ka skemru aga ju ki nongrim. Bat kumta kane ka jingdon jungi kharwengut ki candidate sa kane ka menta adin ka ba in duno aru ke mele ki bala eno engi te ngisko ba kum ka party ngidas go donbok e ba ngi sukmen e banginang la ban organize ha ini por e baling kharwetili ki paket sa ni ki konsusi ban ngim namdo cikerman ban ngi namdo ini angon ba de jingdon jingdo jungi ni aru ki candidate ki MLA jungi ki ba de ki candidate official risha regim du besti ERM bat ni tu sagwe pat kalong ba ka bangi organize mentai ka party hadin ba mino ki aru ki MLA kalong ba ngila persang ya ki constituency ki bangi le be shikma bani le be shikma te henrei lada ban ong tang ban don shibun ki number jungi candidates kat kum ki application ki lawan hingi kalong arpo tam ki candidates ki ba wan hadu mensyep tayo tenrei ngimban sigum ka party kum ka por ni persang ban organize ban bu ya ki candidate tang haki konstitusi ki ba isu kan cikelong idon ki cingkermen ka daw ko syai ba ban yo ban tikan long hina ki try mo ka daw ba pimi aba pila yo ka job ne ka party ka daw pila mi pila job kum MLC dan pila minister te hajing sisa ka answer ka ba biang ka ban ai ka dei maki ki ba mi ke dei mangi ki ba syai pat jon tang ban ong kum ni ba let's say ke le chupulong ka election nane ka sandur jong ka sensar kada ban long ki nongilam ni kisi kala herdor ke second list candidate jong ka party ke chungi ban yakun ya kan election ko ban ya kini harum pani kong na ka at kundai mau kan ro AC ST Assembly Day Sri Martel M Mukim ex-MLA Khalai Moreng Keneng Assembly Constituency ST Mushilu Tribe Isri Wiraiwan Sotun Arpulai Soyong Assembly Constituency Samla Sandondor dan Tatian Arpusan Mausenram Assembly Constituency ST Rangba Starfing Langpen Pria Asi itu mentangi dan seni sangut nak itu berada mensyuah kita kalau gelis ba jogi parti HSPDP I just want to inform you correctly
that in 2018, yes, no doubt there was we have had the alliance in so-called pre-poll. But later on, in 2019, we did not, exercise the so-called pre-poll alliance. We just exercise the alliance, like in the form of post-poll alliance. So we have no pre-poll alliance since 2019 with the UDP. At the same time, today, or this upcoming election, we did not engage anything in the form of pre-poll, but we are still part and parcel member of the so-called RDA, Regional Democratic Alliance, as of now. Banlong unong yalam, kamut tang habadon hak surkar. Banlong unong yalam, kamut tang malo malak banyo yang suki minister. Banlong unong ikmat kamut tang mangalek banyo yang suki. Henry banlong unong yalam, hak jing shem jongi kum inong tray kinong yalam inong parti. Ni hapan yang scam, hak ni yang scam, hak jing dup, ni yang scam, hak nung kam. Ban maintain ni principle, tabak parti kalau lagu ini, ban yang scam, ban tray, ban keren. Ban penpena, ban pensapyang, ya kan norim juga parti, kabai yang scam ni dah, ya kan ribu kesai pilih. Badai juga nong lim tu berjat ni. Pagkapala dek nila nyumot tersi sangot total and finalist kelong kami ngot kelong. Ni sampai mau dalam dosa kelas option nama kita ni sai. Kalau galis ke bakadu, insia kami khamane nama kita ni gibawan pan tanpa ke parti ngimnut ban penlam tak kesing. Te insia kami kumno nama bang sutu ba kum ke parti ke basdang ban pen klaim biang hadin ke jing yang ti ke drong bat ke jing bom don su ini ke sitting malai kum ngala pen mensua demo don lihat ke jing pendeko ini ni wala ka taru ni yat kan ni de ke basa ni sedak kami kamlia Hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban penai Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka